kuhamba kushisa lapha nekuthusa abantu ikhombisa bugwala into etimphaka leta akusinto yebantu sibili bathi lana bashisa lena nalena nalena bathi bashisela kuse bafuna lishintsho kangwane uthi bude uthi ungapha shisela labantu uthi ufuna lushintsho kangwane ngaye mihlolo miniyona leyo maja namhla batokhunjutwa ukuthi konke lokula kangwane kwenkosi emakhaya tikolwa tibhedlela imisebenzi la kuhlala khona emasu inkosi ifuna kuhlala ibone emaswati ahlethi ngekuthuli ngawo ke majalo tawubonakala ukuthi uyaqhubeka nyalo nalemkhiba yakhe yekupoka aqhubeke athi utawushisa nje ukuba bayatiwa nekwekuthi bobani nebalandzeli babo nebasekeli babo bayatiwa ukuthi nakawusha nje noma yini inyalo kuyabe kuyi direct attack enkosini le onke maswati afanele ahlale ngekuthula ahlale ngekhuleka kube bethe nje timphaka letawuhamba tihluphe emaswati nemaswati akasakhoni nekwendani sebasaba nje timphaka ukuthi timphaka leso loqhubeka kuphele inyanga ukuthi kuphele nje kuphele kusinyane kwemphaka kwabo